ayo uba usebenzisa ugwayi ilosi njoba ikhehla lami lisebenzisa ugwayi angithi ngihlala nomama mina ngiyakwazi kodwa ukwenza njani kuyovakashela ubaba emzini wakhe ubaba ugwayi wakhe ubhema like umlungu uyawushisa ugwayi awudonsa abila awulahle usamude abesuka behamba leyo nto ithemeli eliyenzeka ngawucosha ngelinye lamalanga logwayi ngabaleka ngawo ngene etoilet hayi kanti senginyathela istep esilong indlela engaqala ngayo ukufaka intuthu uyayizwa manje into professor ngaqala ukubhema kanjani ngokuthatha isitompi sikababa wami ongizalayo namhlanje lo baba engikhuluma ngayo akasawubhemi yena ugwaba asayithinta into ethi intuthu mina lo engiyingane yakhe yimo obhema ukudlula yena today uyayizwa manje leyo fanele ukuthi wakushiyele ikhwa yayibona manje wrong kodwa ke angimblame ngoba akangithumanga akashonga ukuthi angikwenze lokho nabo abazali bethu abanye babo empilweni esiphilayo lokho asingafihli banaso isandla ngamakhelesi namaphutha abo sinje iqiniso lithi sifela izono zabo abanye bethu noma thina iningi lethu lizenza ngamaphutha ukuthi senze izinto sesifuna lezi idakamizwa esizisebenzisayo sigcina manje sibaleka endlondleni opapa ekhanda kamenzi indaba lontomemeza umemeza athi yakhalelile ukuthi igula likaJama lichithekile awunena bakambudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela impedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo awulobingelelayo nibingelelwa yimina uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi onongoma esigodini sapha umthetho ngasohla ngothina kamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ingqinamba asebebhekene nazo ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngesidakamizwa kuye kuthiwa ke ngobude bendlela uyabola umphako ibanga sesilihambile nani siqwashisa ngezidakamizwa kungenzeka kugcine sekuyinto ethatheka kancane ningasayithathele emgangathweni ngokuthi selilide sesiside isikhathi sindawonye kodwa ke namanje ngisasho ukuthi kufundwa usuku nosuku empilweni yabantu abahlala ezidakamizweni ngakho ke kubalekile ukuthi manje nabantwana nilibuka uhlelo futhi niqapha abantwana benu kanjalo othisha ubona kubaleke kakhulu ukuthi balibukele uhlelo ngoba ekugcineni izinto eziningi ziqala khona ezikoleni mangabe yaqala ukuba ingxenye itsendezele subscribe button cendezele nebheli okuzobeka amathubeni amashaya khona ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayo izoganisa ucingweni lakho ukuthi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku kunjani insezwa yebo ngiyaphila kunjani professor ngiyaphila ngathi usulahlekile hayi lo professor lutho ngikunika nje indlebe angithi saphiwa uNkulunkulu indlebe umlomo amakhala njengoba ukhuluma sho ukuthi fanele ngikupheni indlebe nami ngesikhathi ngikhuluma fanele ungipheni kanjalo alright okay ngusizwe igama wando sibongo ngihlala kaBesta ngokuhlala kathe ubuya benyathi umpongo yebo zingelwayo okusho ukuthi wena professor la emfethu ekukhuleni kwami ngumuntu okhulele khona impela kaBesta kaBesta indawo mfethu from ngiyingane ngilight la ekubeni kwami intwana mfethu ngihlalela neoledi mfethu ioledi lami linomuzwalo njoba linomuzwalo ioledi ngine time of futhi khona la kaBesta time of futhi nalo linomuzwalo bebo manje le nto kuhlukene ama area la ngiyakwazi ukuyithola sengithi hayi namhlanje siyolala kaba uyabo kodwa isikhathi esiningi ngihlala nobani ngikhuliswa intombi le uMamkhize ngiyathuka uMamkhize futhi professor abadadewethu kunjalo impela kunjalo nje professor hayi intombi lena ke mfowethu engizala izothile mfethu inesineke inothando mfowethu ayinayo impi noma ungayinyathela iqolisa kuqala umuntu wenkonzo mfowethu uMamkhize mfowethu mfowethu hayi kulungileke hayi ngikhuleke inkulisa intombi hayi isikole kanjalo njengezinye ingane from grade 1 esikoleni mfethu ngiyayithanda ngiclean ngifocusile futhi esikoleni kuba ukuthi kube khona leya behavior ukuthi phela ngumfana khona nezinto ezithi mezenziwa abafana nami ngiyihalele ngoba ngumfana uyayibona leyo nto kodwa ngokwesikole
ngoba ngize ngaphuma esikoleni ngazi ngifeyile engangokuthi isikole ngisiqedanga ngishiyile ngenxa yani yezinto bese ngijoinile ezithize egcine ngiyenza manje ngilekho ukuvuka ngesikoleni sekufanele ngithole zona angisakwazi ukuyothola ulwazi sekufanele ngithole zona seyigcwele igazi phela manje lezi zinto sengiye ngithi mengivuka ngibona isikole kuyinto ekude nginami ngicabange lento esengiyisebenzisa okusho ukuthi ke hayi ngiphase kamnandi grade 1 first year grade 1 grade 2 second year kanjalo first year wami ngangifundisa umemnana mengithi ngisakhumbula weshade nekhansela faso la kaMashu hayi siphathe kahle futhi uMadam kamnandi sizingane zakhe la siyalandela yonke into hayi siuphase nabawuphasa grade 1 kanjalo grade 2 kwaba umemsomi angisazi wayehlaphi kodwa nje naye kuMadam alright asifundisa nje kahle esunderstandisa ngoba sisayingane bafethu u1 no2 no3 lana njengoba sinifundisa sothisha benu sigwema lento ukuthi ekuhambeni kwesikhathi noma ekukhuleni kwenu ningafuni ukuba zihluleke kanti ithuba nitholile wayinini endala ngethuba siyaniyala njengoba sinifundisa siyanakha kubalekile ukulalela kubalekile ukuthi njengoba nila ningaphoqi abazali cause kunezingane engayitholi ithuba lokuthi zibe sedeskini and so njengoba nila sebenzisana ithuba ngiyawakhumbula lawo mazwi umngane wami njengoba ngila emgwaqeni aya ngihlaba mengithi ngiyawacabanga ngoba each and every class ngokhumbula professor nawo sesesikoleni uthisha nothisha uyakuthela wemfethu njengoba singothisha sinifundisa la siyanakha siyanala asifisi kusasa ukuthi nezithula ngeimoto zethu noma ozakweni sekuwena obastop ujaha imoto bacela imali kusuwenzani wahluleka ukulalela nokufocusa nokubekezela awufundela ithini angithi yizwa manje uwena and isikole bengifunda kusona ithini into ithi imfundo yisikhali njengoba usho ukuthi usukungenzeli bani usukuzenzela wena kunjani namhlanje mekunje yazi vele ukuthi angikhale weprofessor mengikhumbula lezi zinsuku ngoba ngikutshela ukuthi uthisha nothisha iclass bengilihamba ubehlezi enalisiyalo sokuthi ungenzele omunye umuntu ungathi mosesikoleni ugcina icala focusa ulalele uzoyithola impendulo imphumela ngelinye lamalanga ukubekezela okufunakala uhlonyiswa ngekhali zakusasa angithi ayizwa manje leyo nto lento bethina esitulile njengoba sila namhlanje kodwa sisaphila uNkulunkulu asiyazi iplan yakhe ukuthi uyiplana ndlelani ucabangani kodwa ngoba sisaphila siyakubonga lokho cause kunabafowethu nodadewethu esikhule nabo abangasekho emhlabeni esihamba phezukwabo right kusho njengoba nginala kuwena professor into ithi esikoleni bengumuntu oyithandayo bengumuntu osithandayo nesikole ngiyeke ka standards 8 ngiphasele u standard 9 no grade 8 standard 6 grade 9 phasele u 7 kwathi sesibhalela lama exam ya December kwakhona izinsuku engilo kwakhona izinsuku engilova esikoleni uminero wami wangixosha esikoleni so from primary to then right ngashaya ama-class ngashaya lama-grade amancane ngashaya ngize ngiqaleke kuma grade lawo ngithe sengifunda u6 nakho-ke sengiqala-ke le something yami-ke le engiyisebenzisayo right nayo-ke indlela engiyiqala ngayo uba usebenzisa ugwayi ilosi njengoba ikhehla lami lisebenzisa ugwayi angithi ngihlala nomama mina ngiyakwazi kodwa ukwenza njani kuyovakashela ubaba emzini wakhe ubaba ugwayi wakhe ubhema like umlungu uyawushisa ugwayi awudonsa kabili awulahle usamude abesuka behamba leyo nto ithemeli eliyenzeka ngawucosha ngelinye lamalanga logwayi ngabaleka ngawo ngene etoilet hayi kanti senginyathela istep esilong indlela engaqala ngayo ukufaka intuthu uyayizwa manje into professor ngaqala ukubhema kanjani ngokuthatha isitompi sikababa wami ongizalayo namhlanje lo baba engikhuluma ngayo akasawubhemi yena ugwaba asayithinta into ethi intuthu mina lo engiyingane yakhe yimi obhema ukudlula yena today
Uyayizwa manje leyo Kufanele ukuthi wakushiyele ikhwama. yayibona manje wrong kodwa ke angimblame ngoba akangithumanga akashonga ukuthi angikwenze lokho. Nabo abazali bethu abanye babo empilweni esiphilayo lokho asingafihli banaso isandla ngama-careless namaphutha abo. Sinje iqiniso lithi sifela izono zabo abanye bethu noma thina iningi lethu lizenza ngamaphutha ukuthi senze izinto sesifuna lezi dakamizwa esizisebenzisayo. Sigcina manje sibaleka siba ney'nkinga this and that 1 2 right. Hayi ngiqoshwe e-KG khona isikole ekuthiwa ise-KG saka Best esagedletekisa esazuma uqobo lakhe. Sholozi. Hayi ngisuke ngiyaphi-ke manje ngiyakamashi ka-L ezakhe. Hayi ezakhe yisolo sengiyiklini ngithandwa othisha ngithandwa yini ngaphasa u-standard 6 wami lo engawuqedanga e-JJ. Sesefanele ngiyofunda u7. Inkinga nayo-ke into emva kokuthi ngicoshe lo gwayi lo wababa angakayibhemi lapho into ey'thize kodwa yila ngayiqala khona emva kwagwayi. Emva kokuthi ngibhema ugwayi la ngiqala khona-ke lana ngigcine ngibe umuntu osephoqele ukuthi fanele phela ngibe nemali-ke manje lo gwayi phela utholi mahhala esitolo uyadayiswa funeka imali nazo lezi zinto idinga imali. Ala manje nganyathela ngalandela kolofo. Siyaphuma-ke thina lokishini siza sasilisha la edrobheni. Khona i-beach la eThekwini. Umuthi uhlele lokishini ubona ngolofo baqhamuka abaney'mali bathi hayi thina sishaya umqubulo yini ukutshontsha e-beach. Ayizwa leyo nto bhuti ukutshontsha e-beach. Hayi lento ngiyijoyine kanjalo i-crew ngithi hayi vela ngiyigoqa ngokuthi angigange vele ngasekhaya kodwa ekugcineni kusawuganga njalo nalokho. Hayi yimi lo hawu first day ngifike e-beach yimi lo ngithola ifoni yomlungu yimi lo ngithola imali. Ngibuye lokishini ngumalume vele lezi zinto zidayiswa khona la edrobheni. Ngibuye lokishini nje sengicovered ngiphethe imali ngiphethe phone ngiphethe nalo i-drugs lami lelo ngilisebenzisayo. Ngaleso sikhathi-ke professor yayingakachitheki kanje isemthing. Isemthing bekusayithina abantu bokuqala esithi sifike naye lokishini noma ekhona edayisayo kodwa uyedwa babili. Owabo umuntu wesithathu ekudayiseni lezi zinto lokishini. Guess ukuthi ubani? Iwena. Yimina bhuti omdala. Uyezwa mfethu ungizwe kahle lento besisuka nayo kephi la eThekwini sithenge kulabo afethu bokuhamba la edrobheni. Sifike nayo thina lokishini. Yabo ngesikhathi sifika nayo egengeni lesipema nayo insango inyani. Wonke umuntu uzofuna ukuthi lo gift mase ngibhemile awuhalele. Kanti manje angisacabanga ukuthi ngibulala ingane zabantu ngoba phela njoba kuyimini umfiki wayo ufika nalento njoba zizoyifuna lento ngeke ngiyincishe ngoba zizokhipha nemali zizokwenza yonke ngendlela ukuthi egcineni manje igcina ngingabi nomona fanele sisherishe phela manje. Sesikwazi ukuthi la sihlale sivalele endini sikhiphe ngisho imbhede sibeke ngaphandle sigcwale into prophet zidliwa lento nginikwe imali ngapha nangapha uthi yampahla phela. One day ngafikele ukuthi lento ngiyidayise ngoba phela mina ngiyazi edrobheni ukuthi itholakala kanjalo. Yimi lo ngigijima ngiza kulabo afethu bokuhamba ngifuna yayisabizwa ngama-grammar professor ngaleso sikhathi. Kodwa ama-grammar u-250 grammar lilodwa. Mengifika nje lokishini ngiphuma kwama-order ama-grammar saseyenza amakhethi. Manje siya amaqhuzu yayisa amakhethi like upowder. Uyawayifaka eplatini uyayicrusha uyayikikaya. Ayincane ukuphela professor ngisayigoqa. Hayibo ngithi nawo umhlola bo mengithi transando wami uqoda lapha kwesinye isikhathi ayincane ungizalela another 300 ngiphethe nje 600 ngiqede nje ukuqoqa ngiphemisile futhi isikhefu sameshente phela njengoba ngigoqa na phela abantu uyayiba leyo nto bayathenga futhi ngiyabashukisa sasashaya ngedamu sasingakafiki kwi-4 spike sasashuka insango sifaka ugwayi sifake kwi-Rizla mase uyayiphaka kanje mase niyagoqa mase niyabhema right. Hayi yimi lo ngwele edrobheni futhi iyanyuka ngithi imali ye-profit. Ukunyuka kwami kwe-profit ukunyuka kwesikali indawo kahle engidayisela kuyona la ka-Best eRank. Erank la ngiyaqonda ngumfana omncane ngiphatha imali ngiqoka ama-CD yaphatha nangala insibi yabelungu
Okusho ukuthi ngidle ngokuthi anginalo udlame, angiyena umuntu onodlame, ngifuze bani udadewenu mamkhize. Ngingumuntu nje ozenzela into yakhe. Ngiyaselokishini abantu bangithanda, ngiyabasiza nabantu abadala. Ngiyazi ukuthi ngidayisa lento kodwa anginayo lento yokuthi njoba ngidayisa lento ngikhanda ibhizi yetraffic yokuyagangwa kwenziwani. Ama-customer amamiswe ngale ndlela yokuthi layelani madoda, ngiyasebenza la. Njoba ngisebenza la, angifuni makhelwane abuye ezongithetha ulahlekele. Angifuni ukuthi kugqekezwe, angifuni ukuthi kwenze. Mawuqalekile woza kumina ndoda. Mina engidayisayo. Nginabantu abangidayiselayo la, nginamarana la. Mhlambe ngidayisela abantu abawu4, ngidayisa rank, ngidayisa kaBest ngaphakathi elokishini. Ngihlala nomuntu wami ke la. Sengivuke nangomuntu la. Ngivusa omunye umngane wami oPemayona isemthini le. Alright. Hayi. Kube manje qhubeka nempilo. Ngigcina ngifinyelela kuyindonga. Indonga yayu 2.5 yayu 3 we prophet but ubukwazi ukuthola 2.6 2.5 yayu 3000 alisa sikhathi uhalf u1.5 wafuwa indonga. Ayiqala ukuthi sengivukile ngiyibhali imina odonsa ye rank iselokishini ngaphakathi. And so njoba nginamarana khona ngibambele umsebenzi erank, khona ngibambele la endlini. Right la kufika amafoni, kufika yini yani kodwa ayi akuvo ukuthi lezinto ngiyayiphasisa but ngidle ngento eyodwa ukuthi angikwazi ukubajikisa abafethu sebefikile nazo. Kodwa futhi omakhelwane akekho umuntu okhalayo ngokuthi hey sesilahlekelwe sesigqekezele so abazenza izinto zabo bazenza kude. Noma ngingazi ukuthi kuyephi kodwa kumina icomplain ayikho ngoba ngisho omakhelwane indlela esasimisene ngayo nabo babazi ukuthi hayi intwana iyayiphantela iyayidayisela futhi akusinikezi kunalokho iyasiza. Osebenza oshawe imali ukugibela usizwa yilo. Oshawe yini endlini ukuthi abamba umoya usizwa yimi lo. Omakhelwane nje bengikonzile yayingakabi phela nalesithombe ngalesa sikhathi. Yinto nje yayingakanakeki njengoba manje si-iPhone ngalendlela. Manje ungathi uyafika uthuthi ushawa abafana ikhanda ubulawa omakhelwane usuyidayisa ngoba ukhombe ngeenhlamvu zakho thizeni. Ngeke usuke nje uprofessor uthi yofaka izinto uzokubona into ongakwazi uyibona. Hayi kulungileke ngupusha umshikashika ngayi ngiyibambe into yami ihamba kahle khambe mase kuba ukuthi ngine la engazi esazana naye kodwa sihlali kwi-area yodwa icele ngiyikherisha igenge la kulo msebenzi wami. Hayi ngivume kanti sengiyalahla. Ngibakherisha abafethu la ngibakherisha badala kunami. Nami ngithatha as i-backup yami ngoba bayazi ukuthi hayi bekokandubula abala elokishini abatonisha abasatshwa. Because nami manje indlela izinto esezenzeka ngayo ngeke manje sezenzeka ntwempuke manje izinto kwamina sengishaya over. Anginqeni ukufika nendonga iphele ngigoqa indonga ngiphathe 6000 cash. Yebo leyo nto and ekudayiseni kwami la ngiyintwana. And so ngihlala neThekwini amarana ami madala nginami okay yakhona intwana mhlawumbe sengingamarana ngithi awu6 ista rank ila elokishini ngaphakathi. Ayi ngithi hayi laba fethu angibathathe as i-backup phela kwi-business lami ngibafaka ukuthi siya 50-50 bona nje ngibaqophisile mebethole lo 100 rand 150 profit yescafe lesabanginika sona but bazoba right. So kade yakhe kumina bayini ba ama bodyguard kodwa nabo abanomsebenzi kunomsebenzi wami. Hayi ngithi ayikho inkinga. Professor ngajikelwe yona ama bodyguard ami. Acishe ngafa mfowethu. Angiqala ngamaphoyisa phela manje bayaqasuka ukuthi hayi ngeke intwana iyadonsa intwana. Yayishaya imali intwana iwumalume yaqo and lapho ngirelaxile anginamona bayaphuza ngibathengela utshwala la ngihlala khona ke intombi yakamamkhize ayithathi ngisho isenti kule mali ngidayisa. Ithi nje ndoda awusebenzi wena. Mina ngiyothatha imali yakho hla ngingathi ukuthi uyafuba emsebenzini. Hey ngifike ngikotho ke lo. Ngithi ngiyathenga professor ngifike no plastic athi hayi lutho. Khululeka nje hamba nje ubaba wakho lapha area 10. Ubaba uhlala area 10 uma uhlala area 2. Ubaba ke Hrotman vele laseGoli. Akhothi izisikothe nje zip nazi mengithetha now 500 we uyayibona. Mengina crosser uyayibona. Siba u9 kwi time.
njengoba siba u9 sinoma bethu sonke. Awu2 amasistera azalwa ndawonye ahlala eMnambithi. Lonke lelo vuku umuntu noma wakhe. Onke umuntu noma wakhe. Uyamosha. Uyamosha. Ngiyakutshela wena ama-sister mangaki kubaba uprofessor awu5 bese kuba bafana bawu4. Ngiyinkosana la professor. Imini omdala ebafaneni. Ngilanywe insizwe eziwu3. Imini ubhuti omdala. Mina ngilama ama-sister wonke madala. Bese kuthi ebafameni mina omdala ngilanywa insizwe ey'ntathu. Kumali ongihlala naye imini ufana khona usisi wami kodwa sizalwa ubaba. Nalo sisi. Umasho usiwamthola usisi kulo muntu amthola yena ngoba usisi naye omdala hlala emakhaya eStern. Kodwa nje shuthi ngiyinkosana balance isi apha nanga. Right. Hayi ngisabathe ngithi mama engiphuma kodwa ngiphela uma wami phela ngithi ngiyazama umjaba athi lutho. Ngimuphi imali ngiphi 1000 ngize ngimnike nginkani ngithishiye ngihambe. Ngiyothi ngiyabuya athi awuvule phansi wendo angilapha mhlawumbe after 3 days bengithawile imali engamnika yona lotho nasi intombi engizalayo umfethu uDadweni nasi angifuni ukuqamba manga mfethu ngamphoqa uma wami mfethu uzame ngayo yonke indlela ukuthi kusasa abe nengane ezomvusela umuzi ezomenzela kukho konke ayingahluleka ngabe sicule ngeke ngikufihle lokho uma wami la ikhona namanje ngiyasho uwenze ngayo yonke indlela ayikho into engenalutho professor Phathi ephume eyozamela ukuthi mina kusasa ngibe utho ngahluleka ngomenzela into right uma Mkhize so ngiyaxolisa la ikhona angapheli umoya ngoba kusasa sazi kwenzakalani ngoba ngisakhona ngisaphila njengoba esaphila naye ngiyaphinda ngiyacela la ikhona intombi yami Mkhize Sibongile Tutu Mamkhize angapheli umoya ngoba ngisaphila ithemba angalahli kodwa ekungikhuliseni kwakhe ngabe ngikamba manga ayikho into angayenzanga ngalendlela ukuthi ubengiprotecta lo mama ngoba ngisho ekubeni mhlambe ekuthenini ngidisayilite engihambisa esikoleni engilanda engihambisa esikoleni ngumfice kamakhelwane professor uhambe engasebenzi eyisebenza yena phuma udayisa ama chips into nje like into kanjalo ukuthi ngikwazi ukulala endlini ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe na something engibambayo kusasa ngoba ajike ngamphoqa intombi endala akawadla manyala udoti udle ukuthi nje uhlalela kwakhe umfice efu ngeke umfice kamakhelwane eyoxoxa indaba kube khona abantu elokishini uthi uyazi kuthiwa ubani ugogo uyathakatha ini amthathe lo muntu amfake la ekhaya lo mama la ekhona mfowethu hayi ngiyambonga yabona labantu elokishini othola ukuthi kuba nenkinga emndenini akudonse azokufaka kwakhe lo mama mfethu kuphakele omakhelwane bezocela ukudla abanike mfethu yabo le ntombi ngoba ngisho inkosi yayibusisa le ntombi umfazi mfethu awutshelwa yimina mfethu lo mama ngimuphoqile kubo ukuthi kuvele kuqondane nalesisho sokuthi umfundisi akamzali umfundisi but lo mama nala ikhona namanje ngiyazi ukuthi ngoba phela isemhlabeni ngoba phela ugcine kufika lesikhathi sokuthi uyahamba emzini wakhe ngiseThekwini ke ngaleso sikhathi ngiyaxolisa ukweqa indaba ngigcineke yona mfethu ngifuna ukujikelwa ama-bodyguard lawe ngwakhelishiya hayi angiqale ngamaphoyisa ama-bodyguard amaphoyisa mina bengangingeneli cause bengihlala ku4 room omunye umjita endisepassage sehontshi nginabantu emgwaqeni mina mebengaboni kahle bayafona abantu abadala wendoda enginevenda indlela engibaphethe ngayo abantu elokishini ngoba ngisho ukuthi baba abadala mama ogogo ngiyabalansisa angileni ngiyaka makhelwane bagoqile boma kudliwani kwenze njani yini inkinga ngicela ujoba ngilana nangoshela isikhathi ngicanisha into engekho engishoda ngayo kuthiwa manje sizoyibudla yini ngithi okay now to clip ibe ngiphuma ngakusasa womunye umuzi imizi nje engisebenzela ngakuyona yonke ngiyibambe nje kanje ngoba ngisho ukuthi asifikanga lesikhathi sokuthi iforum kuzongenwa indlela bengisebenza ngayo bengigoqa ngayo kodwa ngalolu busuku ngathi ngiphuma ngiphatha ubhaka kanje imali ayisangena emaphayitheni sengumuntu kaBhaka ngiphatha nje uBhaka isikhathi esiningi imali gcwala uBhaka khona nohlweza khona nani ngathi ngiphuma kwasala kwaboshwa iRand
angifonela amarani, hey sekuboshwa usiyala sacela usondele mafu. Hawe yini kuthiwa hayi usondela ngifika. Ngifika amaphoyisa athawu intwana encane nje iyayiphantela intwana yini ubenzeni ningakakhulumi nezinto ebengiyisebenzisa. Hayi amaphoyisa nje ngathi ngene evelini ngathi hayi awadedela ufana akhulume nami. Amdedela ufana ngathi hayi awamnika nomsebenzi kwathi hayi umsebenzi akasonika wena. Yini inkinga abaphoyisa nilethwa yinto. Hayi thina sithunyiwe la. Thunyoba hayi kalukho ke phela sizokutshela iqiniso. Lezizwa manje leyo ngiposta ngifuna uzoba. Hayi ngawashaya amaphepha awu5 clip apart. Bangibuyisela into zami bathi thina njengoba sila webhuta sifikelanga. Silethwe obra bakho. Hawu kanjani na silethwa abangani bakho la basebenza nabo. Bathi wena uyabatasula uphatha imali ngalendlela uyintwana bafuna ukudla lo msebenzi kubo wabo. Hawu ngampela kuthiwa nje kunjalo kodwa ngoba siyaphoqa ukuthi intwana le esiyifica ezamelayo oganga wenzela ukuthi ayiphushe iba awe na umsebenzi wakhe asuka ehambela amaphoyisa. Ngakho labantu ngibanika imali every day bathengela tshwala ngibathenga utshwala ngiphuza ngithenga nyama ngithenga tshwala each and every day ngiyabajabulisa. Ngakusasa mebefika bafika ukuthi bathola ukuthi ngikhona ngiboshiwe. Akekho futhi oyirani osebenzela uboshiwe. Hey leyo nto shuthi abazi ukuthi sengiyazi mina amaphoyisa angitshelile baphathe kabi. Ngitshethi kwaphela 2 days 3 days professor. Ngiye ngithi mase ngihamba ke mhlambe ngo8 9 10 ngihamba nawo back ngiqoqe yonke imali mhlambe ngishiya umsebenzi ka500 lo walabantu abaphanta ebusuku. Ukuze bengangidisturb ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ngihlala lapha ngilalapha ngishiya phi la sisebenzela khona. Kuyadayiseka for the whole night ubusuku bonke. Ngifike ekseni nje ngiyafika ekseni akho ukuthi ukhona imali phinde ngishiye omunye kanjalo. Right. Ngifika la ngithe sengiphuma nje sengithathe imali yonke into ngilandelwa izinsizwa eziwu3 ezicamouflagile amadabhek ifaka amahuda ngiyibona. Nginama customer awo driver asebenza emathekisini amanye ahamba ngemoto ajwayele ukufona but mezoze hey awusenzela iready lapho ngiyaphuthuma ngisemsebenzini ngizofika sengishiya imali but ete omunye wabo driver akafonanga into indlela ekuyenzeke ngayo hey end up uyibuza uyiphendula ukuthi ayishuthi la asakafiki isikhathi ngoba ngalela suku kufanele bengicishe professor kufanele bengicishela njalo umsebenzi wami ipost lami mina ngibadonsile ngiyabenzela futhi into eright abantu. Labantu bangimemeza sengibele kuyophuma emgwaqeni ngiyabona ukuthi hayi ngizoshawa la and bangifice epassagini kuthiwa hey wendodo wesizwe ngusizo igama lapho. Hey wendodo wesizwe ume lapho engiqinisa ikhanda ngifake nama-headsets lezi ngidlala ingoma ngifake ama-earphone hey wesizwe ume lapho. Baziba ngiphume ngathi ngiphume emgwaqeni ngathi ngishanga ejubane shoot bangijaha uvele kuqhamuke icustomer lami lihamba ngetext linyathelile lize epost ayifonanga le bar ayenzanga lutho. Hawu ize nema-brochure ama-lights bephazamiseke kanjalo ke labafethu yabo shoot kwaba yidlozi bekwazi ukuthi bedisappear. Mengisondela kuyona le moto umelusi yini mfethu ebusuku kanje mfethu ungena emotweni small ngifuna isemthini mfethu yazi ngithi ngiyalokhuza ithekeni ayivuki isemthini iyasback up ke isemthini yethu moya okansini lawo yebo lo mjida shuthi uhleli nethekeni ngale ndlela ukuthi mebephululana lutho kuyilokhuzana yabo akhumbule ukuthi kodwa khona outami eyidayisayo lempahla yabo lona uqhamuka nje mina kanti ngizongena esigamekweni sokuthi kufanele ngishayeke ikhanda. Yabo nje mina yaqondana kanjalo ke lento lo nto bethi uzothenga naba nalabantu bazonqoma bephazamiswa ile moto shuthi ngesikhathi bebhaqa kanti vele imoto ize kumina ngakhona ungena emotweni ngasurvive kanjalo. Emva kwalokho mfethu babona ukuthi siyahluleka ilentwana. Uyabona le mali engibanika yona eprofit professor avele bathatha yona bayisa uSampiyela ukuthi shabalala yonke into ebelonga kumina ekuyaphenduke kube into zabo. Ngitshela ukuthi angikholwanga mfethu indlela ekwenzeka ngayo ngidonsa nginama poster uthula iserenki iselokishini ngaphakathi kaBrest. Mfethu zajika izinto zami zaphela zashabalala kwayibona
namhlanje bawosomanqizimela banemali banayo yonke into basanawo futhi umsebenzi basanawo futhi ama-post. Ngisho ngathiwa ngiyafika ngithi ngicela ini kubona angeke ngize ngiqembe ngeke ngithole akhona. Lento ngiyijampa kanjani ngiyithola kanjani-ke ukuthi hayi ile nyuko obanika yona bayahamba bayoyiganga. Nami ngitshelelwe omunye umakhosi esike saba ndawonye naye kwasho ukuthi uzongenwa izinto zabantu abadala. Agcina abe umakhosi angibiza angithethe hayi mfethu 1 no 2 no 3 kanje. Ngashiya kanjalo-ke kwindaba ye-drug yokudayisa. Kodwa ukuthi ngize ngibe addicted kulona ngingene kulona umthelela emva kokuthi ngidayisa ngiyangivele ngisandoqala ukwenzani ukubhema ngithi okay angizange ngisasho ukuthi ngangena kanjani kulibhemeni kwami ukuze ngilibheme lona professor ngalibhema kanjani kwakukhona iskimu samaphara elokishini amadala namaphara amancane. Mina ngikule skimu samaphara amancane. Amaphara amadala ayaphanda abuye ezohlala namaphara amancane. But abantu okuyibona benza ukuthi sazi lento amaphara amadala. Ngaleso sikhathi laba beyithenga khona beyithenga nge-foil ibifika igoqwe nge-foil. Befike-ke nawo bebheme uthola ukuthi thina sixosha amastompi abo ama-filter sibiza ngokuba kuyi-filter lesala ngemuva sigoqe ishaye lama-filter sigcine ngakusasa sithothi lento sesiyenza ngoba sibhema insango thina ngithi mesisebenzisa lama-filter sigcina sesiliba like ne-arrost gcina sesifuna lento ukuthi kufanele sithole bona phela manje sikhipha imali behamba bosithengela sagcina-ke sesitwadla kanjalo-ke kuyihunga. Kwasho ukuthi-ke njengoba singena kanjalo ngokushesha komqondo wami-ke mina ngoba ngumuntu obuye phansi la eThekwini isikhathi esiningi nala eThekwini ngigcina ngiyithola-ke elokishini njengoba ngiyithola anginqeni ukuyithenga la kuyinto yami yokubhema kodwa elokishini ngigcine ngiyi-deductor kube into engigcina ngiyidayisa enye kube into esibhema sami. Hayi ukuthi ngifika ngithi ngiyadayisa meke bangibona igang bayazi ukuthi uSizwe njengoba eseThekwini uzobuye ephethe isentini kanti sebengilindile no-20 rand no-30 rand. And lapha-ke ngiba addicted kanjalo isiyangiphoqa-ke manje igame ukuthi yabo manje leyo thing focus phela manje naba nabantu nemali la yabo naselokishini nabantu sebenokufika kumanye ama-area esezo 2 and ngaleso sikhathi ngoba ngisho esayimbela kancane engakabi njengale ndlela esekuyiyona manje ngangena kanjalo shiqene kuyi-drugs. Phanteke manje-ke ngiyeke ukudayisa ngoba ngiyabona sengifuna nezinto sezengijikela manje ayisahambi kahle yaxabana naneThekwini yami la ezinya siyahlukana futhi nayo la ngivele senginqena nesibuko kade ngiphatha imali sengusitama ngisenalutho angithi vele ngibuye ngizohlala la eThekwini. La eThekwini bengifika ngani mina ngokuphanta leyo yokushoshoba bengingayenzi ngathiwa angikwazanga ukuphanta eroundini elokishini ngiyabuyela kubani kulaba fethu esibadayisela izinto esuke siyitshontshile. Uyakwazi ukuzocela imali uthi namhlanje akuphantekanga ngicela ngiyiphi imali yokuthi ngikwazi ukubheka mhlawumbe bekunike leyo 100 omunye mhlawumbe leyo 50 omunye ngibuyele lokishini. But ever since ngiyekile ukudayisa ngiwile ngavele ngazokhetha ukushoshoba la eThekwini. Aqala kanjalo-ke indaba yokushoshoba qala kanjalo ukuthi manje iphaka-ke manje la ngempela-ke manje ngoba phela la eThekwini isikhathi esiningi into esuke isemqondweni wakho ukuthi ubheme each and everything oyenzayo ufuna ukubhema wena. Ngwathola 1000 manje 1000 ushanga isicathulo khumbule sephelile uthi hayibo kambe umuntu uyadla uyayizwa leyo nto isisu sese-alama-ke ngaleso sikhathi akusewena okhumbulayo sekuyisona sithi wendoda lapha lisekho 1000 injalo phela lezi zinto esiyibhemayo even nga-2 2000 uphele nya ungafakeli ithi esiswini noma 2 uyathanda ukudla ungayithenga into yokudla inhliziyo singenandaba isifocus kulento oyisebenzisa ngoba nemali yokuthenga ikhona ayikiphela imali. Hayi uyasho umjida la athi wendoda ngilambile yayizwa leyo nto ngaleso sikhathi imali isiphelile. Hayi right-ke la sengumuntu koshoshobayo-ke manje sengumuntu kohastishayo-ke hayi ngiyaba-ke nenhlanhla isikhathi esiningi angibafuni o-accuse angithi sengilenile ngento yendaba no-accuse ngale nto eyenzeke kumina elokishini ngumuntu ohamba yedwa anginene ukuvuka ebuthongweni nishaya roster ngingazi nokuthi ngiyaphi ngibuye sengiphethe ifoni yabo ngibuye sengidayisa ngibuye nami sengivusa abanye la ngihlala phi kuleso sikhathi buza ukuthi ngihlala phi ngihlala ePhoyinti
kwalashe. Ngiyakutshela wena, hlala point. Ipoint isayipoint professor. Ngikutshela ukuthi ngiqale ngibe edithala ngempela ke manje. Ngiqale ke manje kucaca ukuthi ke manje hey ngiphala ke manje ngiphala ngempela ke manje. Ugoduka sekukancane cause kwesinye isikhathi kuba ukuthi mekuphantekile sikhiphile emgwaqeni hayi mina ngiyagoduka bafethu mhlambe ngibuye ngakusasa noma angisagoduka kwagoduka ke lalo mashetha mina kumala sidale emgwaqeni ngaqala ngashoshoba kanjani ngayazi kanjalo lento ekuthiwa ukushoshoba cause ngifika vele abanye abafethu bakhona la bayashoshoba balala emgwaqeni ngiyibona ukuthi should nami into engingayenza leyo ngoba nakho bayaphila abanalutho ngoba phela thina sasinale nkolelo ukuthi njengoba sisuke lokishini mesiseThekwini mhlambe let's say December fanele sithole imali mase siyabhuka sibhuke somewhere ngoba izinja ebizi khona lezi zinto vele ezishibhile zo 100 ba yabo ukuthi niba u5 nibangaka abanendaba bona bafuna imali yabo lasina leyo nkolelo but kwesinye isikhathi sothi imali oyiphethe uyabona ngizopema uzowenzana hayi nami ngemgwaqeni yabo bagcina ngena kanjalo kuleyo mpilo yasemgwaqeni ngikutshela ukuthi kwaphela mhlawumbe unyaka wonke ngisemgwaqeni ngiyaqala njalo lapho ngisaqala ukushoshoba hayi right comes usho intombi endala hayibo ma olate ekseni ngivuswa usinawane sizwe nanguma wakho uyafuna olate hey ngivuke qaqamqo nali ngempela olate kwangathi ngiyaphupha uma wami mkhize wenze njani hayibo sizwe yini mntanami kwenze njani ngoba phela ngizamile kanje yini ngihanjiswa yini manje ekhaya ngoba alright sengize ngavuma ukuthi uyayibhema lento yakho elokishini futhi awuhluphi yini uhanjiswa yini manje ekhaya uyayibona ukuthi unjani manje lapho mina ngiyibona nginendaba futhi ngiqonde nami nje mina ngazi ukuthi fanele ngivuke ngiyobhanda ngibuye ngiqaqa roster ngibuye futhi ngiyobhanda mengidle negunya yo phela usungathinga ngala ngisenendaba nje sengumuntu nje weClark shoot mina hayi right intombi endala ayingibe umuntu oyinika ithemba hayi mama ngizoqhamuka mangithola imali hayi imali yani siza hayi ngifikelwe inyembezi ngoba manje kubhlungu umzali mfowethu mezo thola ukuthi egcineni ekhuluma nawe umbone ukuthi mfethu ilento yokuthi ingane yakhe le njoba kuyingane yakhe le akakwazi ukuthi ithawule ngamanapose fanele enze ngayo yonke indlela azame ukho konke okwenzakalayo angagive up cause igazi lakhe into enjalo ke oledi ngithi man ngicela ungaphatheki kabi ngizokwenza nje understand njengoma wami njoba ngibhema lento angeke ngihlezi ngicela imali kuwena angeke ngikwazi futhi ukuphuma mina ngiyoganga ngasekhaya cause angifuni ukujahwa abantu noma ngishawa abantu mina ngasekhaya kade ngihlonishwa kanje ngiphatha imali ngumuntu osiza abantu futhi angithanda ukucela one way ingakho ngithatha isinqumo sokuthi ngizohlala la eThekwini angithandi and ngiyazi kubhlungu futhi nakuwena but ngicela ungixolele oleti lami kodwa into engizokutshela yona I always love you uzamila yiki into ongayenzanga mawami ngiyaxolisa futhi kukho konke engikwenzile ngiyazi uyangithanda nami ngiyakuthanda kanjalo but nje ngizocela ungibekezelele ube nethemba ukuthi one day God will answer your prayers bo athayi mntanami ngiyakuzwa kulungile hayi angiphe leyo mali ungiphathele nanokudla nento zokushintsha hayi ngimpelezele ngimfaka ebhasi phele 2 years mhlambe futhi ngisashoshoba la okay kuyenzeka mina ngithola imali ngiyolala lokishini lo suku olodwa manje nginemali ngiphinde ngibuye kanjalo caca ukuthi manje sekunento emkhombe emakhaya ke sekufanele ushiye umuzi wakhe kaBester uzongitshela ke la eProbhen ukuthi mntanami sekufika isimo sokuthi ugogo wakho umama ongizalayo uyahamba mina usemdala kufanele ngiyohlala naye ngikwazi ukumnakekela wenza njani siyahamba siye emakhaya noma uyaqhubeka nalempilo yakho kube nzima ke manje uthi hayi oledi liyasuka kaBester liyohlala eStenga kude kanje ngeke indaba yokuhlala nobaba unesandla esiqinile edisemthamba akayingeni indaba yaba ubaba ukuthi manje iyatotoswa khona 20 rand ukuthi wena ufuna ukuyobhema khona imali enikwayo lutho njoba ngimngaka nje uyayibonela okay ngathi ngidayise into yangisiza ngakwazi ukwakha umjondolo wami kababa ngakwazi ukwakha indlu yami ngihlala nje la eThekwini nginendlu yami ekhaya
ayikucaca ukuthi ngeke ngizohamba noma ngiye emakhaya ngine-arrost idoze engaka la eThekwini ngizohlupha lapha ngigcine ngitshontsha ngenza into engekho gcwele abantu besifazane futhi lapha ekhaya ngiyazi ngathi hayi mamkhizi hayi kabi okungcono mhla ngithola imali ngiyozama ukuthi ngikulandele ngithenge oma-medication oma-methadone okuyeka ngikulandele ngize kuwena. Athi hayi bengizokutshela lokho-ke ngenzela ukuthi ungathi uthi uye ekhaya usufice iqasha ngisekho mina. Yayizwa leyo nto? Right, hayi okay ma, hayi ngiyabonga iqiniso lelo lenzayo thengisa ukungithanda njengengane yakho kanjalo. Right, okay, angiphe 300 rand anginikeze ukudla kwesipuni kwasekhaya anginize nento ezokushintsha. Athi hayi kusasa ngiyahamba-ke mntanami wazi ukuthi angisekho kaPastor ngiyohlala nogogo wakhe emakhaya. Ugogo usemdala sekufanele ngiyomgada uma wakhe lo. Hayi kulungile ma, ibe buhlungu inhliziyo yami. Hayi kodwa ngithi hayi kulungile iplani izokwenzeka. Hayi ngihlale la eThekwini ngiqhubeka ngisho hayi kugcine kufika lento yoma-lockdown. Ekufika lento yama-lockdown hayi ngithi kuthiwa abantu bayaqoqwa ematendeni ngithi hayi ngeke kababa ngonanga nakama futhi ngisho esakhona ngaze nenzeka mina ekhaya. Hayi ngavele ngagibela itaxi ngingenalutho Professor ngiphaqo ngibalekela lento ukuthi kuthiwa siyovalela siyohlala ngaze ematendeni kanjani. Hayi ngabuyela ekhaya. Mengibuyela ekhaya ngaleso sikhathi abantu kwakusayingcikisela ukuthi emgwaqeni kukhona namasosha elokishini anifuneki kanjani ama-taxi kwasha lesha kancane. Ngiyakwazi ukuphuma la ngiyotshontsha ngiyoyiphantisa ngimemeza abantu emateksini kanjalo. Sekufika isikhathi sokuvuleka kwezwe zabuya zonke imoto ama-taxi ngavele ngabe umuntu manje waselokishini ngile ngiphantisa ama-taxi ngimemezela ama-taxi ngilayisha ama-taxi o-driver bengishayela u-5 rand o-10 rand. Kanti leyo nto kubanini bomsebenzi bathula bangibuka Professor. Kwacaca ukuthi manje hayi lento ngiyayenza. Banqanyiswa bonke obasi bakaPastor. Hayi bangibize e-office bangithethalela wendoda esithola ukuthi wena lento uyayenza siyabona futhi ukuthi umsebenzi wethu uzosikhandela. Suka nini kumanje wena usuzoba umanager wala kaPastor. Laba bonke babegcwelela irank sebezolawula wena bethanda bengathandi. Ngithi mina kuthiwa asikubuzi siyakuphela ngemisebenzi yakhe siyibonayo. And ngiyapina la Professor. Imoto angithi ama-rank kuye kube nesikhathi sokuthi sesiphelile isikhathi sokuthi imoto zikhishwe umanager seziyayibonela seyishaya ihuthi ngapha nangapha seziyayiphantela abantu. Mina ngaleso sikhathi la ngisuke ngiyiphantisa khona ngapha mebethi bayabuka hayi ngiyayilayisha abantu ngiyabafaka ngaqashwa kanjalo ngabo-rec manager. Ngibo-rec manager for 3 years kaPastor. Ngipema yona impahla yami le njengoba ngu-rec manager. Bayazi nabo ukuthi ngiyapheka futhi bayabatshela o-driver babo ukuthi nimnike imali yokupheka. Hayi and bayanginika futhi o-driver. Ngidle ngokuthi isipani ngiyasishaya. Hayi ngaba-ke umanager mfowethu ngaqala ngayosebenzela eMagadi. Njengoba ngisebenza eMagadi la, alright siyabanga khona imoto esibanga nazo la. Ngiyariska la ngiyayiphosa silayisha into eyodwa nalezi imoto. Zilayisha uPastor, silayisha uPastor. Ukuthi thina imoto kethu ziya ePre-City singene ngaphakathi eMjondolo. Yayibona manje leyo nto? Yeah. Right. Ngiyalwa la yimina u-rec manager phela mina ngimlawuli wazo. Hayi caca ukuthi hayi lento siyayiwina ngiyayenza lento. Hayi caca ukuthi imoto zethu hayi yizona manje ezidla abantu laba bangala hayi isha nesobho manje abaphelele umsebenzi. Yibona kade belayisha abantu bebayise ePre-City bebayisapha. But kwathi sekufike thina kwacaca ukuthi manje umsebenzi uyabaphelela laba imoto ezilayishayo manje ilezi ezifika nathi ezakaPastor ngaphakathi. Bayise ePre-City abantu bayise esibhedlela esisha lapha ePixie. Bayisa enkantolo entsha lapha ePre-City ngemuva. Hayi njoba kwenzeka yonke lento obvious inzondo ngala ukuthi leli phare lisiphakamisa. Beyizwa manje leyo ngumuntu osidela umsebenzi. Ngitshela ukuthi ngangithuka phansi kweyiketi abanye besho kungishayisa ngemoto abanye kwagcina ukungiphoqa ukuthi fanele ngihlezi mine-3 star ephaketheni because nami iyona ndlela engiphila ngayo le.
and lento sengiyenze ngalendlela ukuthi manje vele akusekho ukubuyela emuva ngiyisitha kulaba bantu. Ama-rank ukuthi uyawazi ubest professor. Hayi lutho. Okay, ama-rank mabili la, khona engaphambili khona engemuva ene-shirt. Le ngiyisebenzelayo mina ile ene-shirt. Hey, ngiyakutshela mfowethu, lezi zinja zama ungikhambela isikopiyane, uthola ukuthi ufika umuntu ngimnabantu athi ushaya ukuthi athi ubest abantu abaziphela ukuthi siyahlukana lento ama-taxi sekhona angayo endaweni ukuthi khona ya ababiza abantu ngesikhathi bathi bayaya abantu ngibavimbe ngithi hey ayiye pre-city leyo moto iyeza imoto hey driver siyajahana no-driver, u-driver wehla ngeqhulu phela uzongishaya mefika ngicabula into yami imlo ngimhubhe baleka. Yebo nje leyo behavior bethu obvious izothi efike rank yakhe afika qho uthi kunaleli part elifishayo la bekhoma nje u1 no2 njengoba ngishobile ngifika empty lo nomunye bethu uthi hayi lelo part izolo nami ngishobiswe lo nomunye bethu uthi lelo part nami ngathi ngithatha abantu ngaba nabantu ensonje mfethu unganaki nanokuthi ngoba ngisho into le esiyibhemayo kahle ayikho right. Iyakwenza ukuthi uthathe i-risk ngempilo yakho ungabi nendaba ngokuthi ufunani ekugcineni ufuna imali ukuthi wena ubheme. Kahle la into yami ithi ngicela kuwo wonke umuntu ongakangeni kulento angazami angalinge umphumela wayo awukho muhle ngoba kuyimanje sikhuluma sinabafowethu abasihlahlekele sinodadewethu abasihlahlekele ngayo lento ongakayiqali angazami. Wonke umuntu ongilalele la ikhona ngiyaphinda ngiyacela umuntu ofuna ukuthi amakethe alandele amatekolova kodwa angawalandeli lawa ehunga ayina umphumela oright inesikhwele injalo. Ungazami bhuti wami noma sisi wami la ukhona ayikho right. Abafethu sihamba phe kwabo impilo zethu ziba sengcupheni ngalendlela yokuthi asikunaki lokho mase sidinga imali. Ngicela ukuthi kukho konke bafethu enikwenzayo ningangeni bafethu ungeni. Ngawubheka uhulumeni wenza ngokwanele yini ukulwisana nezidami zobizwe lifile nje. Njengamanje ngiyafika lapho professor. Mase sizoba nenkinga kulabantu abasekhundleni abasiphethe naye uhulumeni ayi lento mfowethu njengamanje nje mina ngisajatshulisa ukuthi wena ukhona ukwazi ukwenza lento oyenzayo ukutshengisa ukuthi unekhe uyafisa izwe lakho kahle usola amandla kodwa futhi ngelinye lamalanga khona okuyokwenzeka ngoba into yakho uma uyenza uba nethemba. Uyayizwa leyo nto thina abantu abasiphethe nabantu abasekhundleni nohulumeni bethu mina ngisola ukuthi bayadla ngalento. Seke kwafika isikhathi sokuthi lento iyaboshwa eminyakeni angisaze ngake professor mhlawumbe ongaqala ukusebenza seke yabanjwe ngale mtateni ngama-container ngokukhumbula mfethu eminyakeni edlule sonke sasibhuquza sidala uyithola uthola into encane engaka ngo500 la eThekwini. Yezwa abantu emalokishini bef iboshiwe ibanjwe la lento mfethu abantu abasekhundleni if bafisa ukuthi beyisukumele noma beyiqede angeke behluleke ukuthi beyenze leyo nto but ngokuthi bayadla ngayo ethwa benganandaba bengayisukumeli because bagena something. If izwe labo banekhe fanele ngabe kukhulu abakwenzayo kuyimanje thina siplantwa amaphoyisa each and every day siboshwe lamahalo ubanje ukhuthuza iphoyisa alivuke nento ekade ingekho ephaketheni ligcila icala kungena amaphozi kuyinamhlanje izinkantolo sezize zayijumpa lento zayibona ukuthi each and every day ama-position position yona apha amadila wangena enkantolo waboshwa bathatha imali baba benze njani bethathe thina osinawana besiplante besifakele i-drugs ungabanjiwe ne-drugs uthi uyalwe evenini lize likushaya iphoyisa ifusa yakho ngiyakoloza hambe ulale CR ngenhlanti inkantolo zagcina ziyibona lento ukuthi la khona something wrong eyenzakalayo each and everywhere zonke inkantolo abantu ahlezi beboshwa njalo ama-position apha amadila awangena abadayisi yena ababheki ngaso sonke isikhathi kubanje umuntu obhema banje umuntu ukodayisa
dololo akekho desa. Ukuchazela umbukeli sekhaya mhlawumbe uthi position uyini makuthi position angithi usuke utholakale nezidaka Nesidakamizwa but ilo odayisa yes into enjalo ukusho ukuthi utholakale nesidakamizo but lo ofanele ngabe kuthiwa kutholakale position mhlambe nedila oyiphathayo oyidayisayo ngeke uzwe ngayo kuyimanje bayasplanta besifake inkantolo ngakusasa ifika indedela nisangeni ngisho enkantolo ngokuthini nimosha ukudla kwedela siyanuka wazi ukuthi siyanuka phela so inkantolo zagcina lento ziyibona ukuthi la kukhona into eyenzakala wrong amapholisa amaningi athatha imali kubantu abadayisayo imokolo mase buya zobopha thina for mahala asiplant that's why ke manje senivele inhlanganiswe inkantolo inikhiphe nonke andeni ngisho enkantolo anenzini inkantolo kuthiwa position of heroin nibizo ngamagama ibintedela la John Rose kwenziwa njalo CR kwenziwa sukube nje mhlambe nebhadi noma munama amayini ama-warrant mhlambe into enjalo uyeke wesivile so ngizama ukufika kuleli lokuthi uhulumeni wethu if kukhona indlela enza ngayo siyacela asisathani kubuhlungu wenza into ungayithandi kubuhlungu ukuyinikela empilweni wazi kahle ukuthi lapha usangangabuya ungene entweni kodwa wazi ukuthi la kunzima but ngenxa yokuthi must be fanele ubheme uyijibe empilweni yakho siyancipha siyaphela kodwa akuthathwa sinyathela kwenziwa kuthuli nje ngazuthi into right lenzakala lento mfowethu mayikwazi ukucebisa umuntu oyidayisa emjondolo how much more oyivumelayo ukuthi how much more abaphezulu that's why ngithi mina shoot bayada professor ngoba ngithi mina for example seke kwabanjwa ama container emtateni la eminyakeni angisazi ngizothi kwaku20 bani yonke indawo yanga angena lapho nje ama capsule uqhamuka ama capsule kwaqala kwayi-draw kwaba yi-draw qala before kuze ngene ama capsule ngoba kwakade kubanjwe yona lento yini ibe ngafocus etheni ngoba sebeyawazi uport uthi lento ingena kanje begqile kuleyo ingoba bayadla naba ngayo and so shoot bona banendaba nento ebulalizwe lapho nezingane zabo lezi egcwele la emgwaqeni indaba inemali phakathi uma ungasixoxela ngobuhlungu owabona emehlweni kuma wakho ngesikhathi sekumele amukele ukuthi wena impilo yakho usuyinikele emgaqweni baningi abazali ababakuleyo position yokuthi manje kumele avume axolisa inhliziyo ukuthi ingane yakhe isiyayinikele idakamizweni ngoba ibalekele ukuthi mhlawumbe izontshontsha ekhaya izontshontsha emphakathini ishawa abantu ithi mngcono ngihambe ngiyohlala emgaqweni ubuhlungu babusemehlweni mkama wakho uma ungaxoxela omunye umuntu kwakunjani ngangihluleka ngisho kumbuka ngekhathi ngiqeda kumtshela ukuthi yini into esizongenza ukuthi ngihlale emgwaqeni ngoba manje ubuhlungu like ukhetha umuntu owazi ukuthi angeke akushaye angeke akulwise angeke enzeni because phela abazali bethu abafani ukhona umuntu oyengeke akwazi ukumtshela umzali wakhe ukuthi yena uyohlala emgwaqeni manje owengavela ambambe ngesibhaki uthini uyenzani futhi ekhaya sihamba manje amesimoto noma xesha ndiyayiza into engizama ukuyichaza manje vele ngitshela umuntu ekufana nokuthi manje mina ngimzwisa moya kubuhlungu njengobusho egcineni ngibe ngazi vele ngeke enze lutho uSaram Senkosi esingeke sikwazi ngisho ukuthi sithi manje mntanami noma sizama ukuthi njengengane yaso but mina ngizoba nenkani ukuthi ngigwema lento engishoyo ukuthi ma ngizo endapha into esengiyibhema manje sengi-addicted kakhulu kuyona and kuba addicted kwami mengaphapha manje ekuseni suke sengiyidinga la manje lento manje mengisekhaya noma ngiyi-around ngizobona imali yesinkwa kuyimali ukuthi fanele ngiyobhema mina ngizothi wena moya etoilet ngithi ifoni kama yazi ngangiqaqisa into eyenzakalayo lezo siyayithatha izinto emakhaya lokho ngeke ngikufide into eyenzakalayo and angisho ukuthi ngingcono nami amaphutha ngikwenzile kodwa ekwenzeni kwami amaphutha kube ukuthi ngifikelwe lento yokuthi egcineni ukuze ngingabi into eba yihlazo
angivele ngenze njani ngithathe sona lesinqumo sokuthi angisuke elokishini lami ngoba angithandi nami ukubukwa umphakathi sengiyashawa sengenza ini kona ngamhetha mfethu uma wami angifuni uqamba mama kwaba buhlungu ngale ndlela ukuthi ngisho sehambe ezongitshela la edrobheni ukuthi indodana sengiyahamba ngingakujabulela ukuthi njengengane yami ungilalele ungizwe sihambe nawe uyoshintsha impilo emakhaya uzoba right ukudla uyakuthola inyani ubekezele lento cause ayikho into angayenzile professor before sazi lento eMetadone kuye kwafika enye into ekuthiwa itiyela imnyama kuthiwa ndiyawuqeda u-arosta ngawucela amount ongithengele ngisafuna ukubhema ngathenga into ngaya khona emafamu ngabe uyangigijima weprofessor wemfethu ngingalali ebusuku iy'ngane ngithi azingigijima iqolo kwasekuseni mhlawumbe ngawuqeda u-2 days kwelesithathu ngacela imali ngathi mina ngicela ukuhamba ngengikwazi yabo angisaceli-ke manje senginde force ngiyahamba mina ngeke ngiyimele lento yizwa leyo nto yonke leyo nto mfethu intombi endala mfethu uyibona uyivalele ekamerweni mfethu uyibona ikhuleka uyibona ikhala inyembezi mfethu mfethu ngihethile wami umzali ngengiqamba manga ubabili ngisanabo basaphila ukuthi abasazwani wavele sekwabantu abadala bobabili sebabantu bempeshe ukuthi vele wasekuqaleni bebengahlali together ubaba unomuzi wakhe njengoba ngishilo uma unomuzi wakhe wesiphathi mina nginomfowethu ozalwa ubaba wami omncane sewashona wayebhema nayo le kodwa akutshela ukuthi wayiyeka namhlanje usebenza eNetbank uvusile umuzi kuba kuhlungu cause ubengakwazi ngisho ukwenzani isikhathi esiningi bekuyimina ubuya nayo lento njengoba ngisho bengibuya nayo le edrobheni abhenyiswe yimina kube mina oyophanda kodwa kwathi kushona ubaba wakhe omncane kwamphoqa ukuthi umqondo umbuyele wayiyeka lento namhlanje usebenza eNetbank umuzi wasekhaya uvusile ubaba wakhe wamhambisa ngenkomo ubaba emenzela isipane wemenzela umsebenzi umenzela umsebenzi wenkomo nje sekuwumuntu akasayibhemi phela lento waphumelela vele esikoleni wakwazi ukuqeda nje mfethu wayisibonele esithi egcekeni emva ukuthi ayeke lo doti. Ngiyathi enye into engihlale ngiyibuzayo ukuthi noma ngabe kuthiwa siyaqedwa ke manje yonke kodwa umonakalo ewenzile kuyothatha iminyaka ukuthi kulungise cause nanto abangayiqedanga igole. Yes, kunabantu asaphazamisekile record ngayo abaphazamisekile emqondweni asebekhubazekile ngayo le futhi vele igeneration sidemejekile isibulele vele into engabe isukumelwa yini sinabantu thina la abaseyikundeni la ezweni lethu kodwa angi-understand ukuthi benzani mina ngiyakufisela mfethu ukuthi into yenza iphumelele bra wami ngoba utshengisa ukuba nekhe uswela amandla ukuthi usiqoqe so sinawana usiyekise lento bazobulala inkinga bazokubulala right kumi kanje ngoba mangaye ngithola amandla okuya phambili angeke phela njengamanje iwunga iyondla imndeni kunabantu abahlala endaweni zomntakabani ingane ziseyikoleni ezibizayo so mangathiwa uvala iwunga nabo sengaphazamiseka impilo zabo so bengakuvuma yini bona lokho angeke beze bekuvuma iqiniso lelo prof mfowethu iqiniso lelo so uyabona umonakalo sekuyabheda vele sekuyikuthi siqwashise intsha nje ukuthi elandelada muthi ngabe kusenzeka cause obhuti mhlambe nobaba wemfowethu kodwa ngiyakhala ngabantu abaphezulu kuthina ukuthi ever since asikho mina isinqumo noma isinyathelo asengezwe kuthiwa bazamile noma basithathile. Yazi ngize ngithini mina akungcono mina ngiyamqokela umuntu owenze corruption odla mhlawumbe imali yentela yaba koma staphuna kusasa abenza corruption ngiyabaqokela kunodedela iwunga ayena emfetheni engamboni ukuthi fethu esemandleni mfowethu angithi ayizwa manje leyo nto right egcineni lento ayifiki mfowethu vele iqatha ke emoyeni inendlela efika ngayo la eSouth Africa leyo ndlela iyaziwa kodwa nje into engeke isastopheka njengobusho shuthe ukuqwashisa
iy'ngane ey'landela ngemuva intsha ngoba vele kuthina kunamhlanje sinabafethu abanay'nyawo abanazandla abafethu abanani yabo iyona le Qondo. abanye bakhuluma bodwa emgwaqeni iyona lama-drugs awo uyabo and lento uma ungayibhemile mfethu ayikhululeka angeke uze kube ukuthi umuntu let's say nje umuntu obheme ihunga mengayibhemile ihunga usuke engayena umuntu cause ngathiwa umndeni wakhe enganihlipiza nifokwe futhi abulale TV abulale into eyenzakalayo lengikhuluma ngayo akakayitholeke into yakhe ayibhemayo hawu engaklina kuze kushona ilanga engaba busy yonke into la ibe standard Futhi mase kunjengo petrol. sekupetrol noma i-charger efoni engathathile doro lo. No mfowethu sibongile singakubambezeli senze indoda eyiphantela ngalendlela ephanta ngayo mfowethu siyabonga ukuthi ufike mfowethu. Yebo ngiyafuna nabantwana bafethu abanye babafethu leli thuba ngoba angeke sazi ukuthi umuntu la ekhona uhleli nani kuyena ngaphakathi bevele kubafethu uprofessor akayona indoda mhlambe ejajayo noma enzani ufuna lento ekuwena ngaphakathi ukuze siqwashise bafethu ngentsha elandelayo sibe necare ukuthi asinawo amandla ukuthi silwe ngeke kusakwazi vele ukuthi kulwe but asenzeleni izwe lethu bafethu intsha nezingane zobani nezingane zodadewethu noma nezingane zethu noma zoba bafethu sondelani bafethu nikwazi ukubhodla okunina ngaphakathi ngiyabonga bafethu. Siyabonga kakhulu uthemba for kimi mangithi phandle ngoba lo muntu wakho lona uzoyenza nje lento ithe khohlwa baba mfethu ilani igaphe mfethu siyabonga kakhulu mfethu usinike episode enamandla ngicabanga ukuthi kulonyaka episode yokuqala enamandla njengale sebengamphilisa kababuke bembethi 1 cause ke bona abajajayo mfethu siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi izoba usizo kakhulu esizweni mfethu nokuthi ungakhombi umuntu ngamaphutha akho onke uwabeke emashomba akho mfowethu siyakubonga lokho ukukhombisa ubudoda lokho bese sikukhulekela mfowethu ukuthi uNkulunkulu azakukhumbule kusasa uphume ulele ugibe kulona nina ke bendlondlo lokhuluma uprofessor ngoMkhize Ndabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho mawusubuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ke futhi indezele subscribe button tundezele ibheli lokho kuzokubeka emathubeni amasha ukuthi makhona isiqephu engisposayo izokanqa zocingo nakho zothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu balisupport uhlelo akuzukuhlala kufika abantu abakwazi ukukhuluma njengomfowethu akuzukufika abantu njalo abakhuluma njengosizo abanye abantu uthatha baphiwe ukukhuluma kodwa iphupho lethu lilodwa ukuthi isizwe siqwashe ngakho masilethe umuntu mhlawumbe ehluleka ukuchaza njengomfowethu ningabe senimjukela ngamatshe nethi hayi lo ziletheleze ukuthi cha lalela nithole lokho kumele nikuthole nihambe niyogada abantwana benu ngoba kubhlungu soba bhlungu kusasa uma lento ekhulunywa usiza ukuthi wamtshela emehlweni uma wakho ukuthi hey ma ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphile nawe ekhaya sengikhetha impilo yokuzophila ehlathini ngoba izinto engizisebenzisayo ayisangivumeli ukuthi ngihlale nabantu ngicabanga ukuthi ubhlungu lobo noma amazwi abhlungu awakhuluma ebusweni emkama wakhe elokhazalwa siyafisa ukuthi naye ngelinye ilanga asinde kule nkinga kuyona amen sangincenga